Ovo ekstremno okruženje oko nas znači da je na redu naša nova rubrika KSX, X kao Extreme. Danas je na meniju Rally Dakar. Upustiti se u avanturu kroz bespuća zvanu Rally Dakar za svakog pa i najstrastvenijeg zaljubljenika u automoto svijet predstavlja životni izazov. Iz godine u godinu i tako već 33 puta na startu tog u svijetu zasigurno najsurovijeg i najčuvenijeg cross country relija uvijek ima na stotine sudionika. Ovdje svakako vrijedi uzrečica. Bitno je sudjelovati, a ne pobijediti, obzirom da je riječ o najdužoj i najtežoj utrci, gdje je doseći krajnji cilj već veliko postignuće. Među tisućama poznatih i manje poznatih avanturista, Dakar nije mogao proći bez sudjelovanja hrvatskih vozača. U svojoj Toyota Land Cruiser vozač Zvonimir Martinčević i suvozač navigator Marin Frčko odvozili su dosad čak 4 utrke. Treba reći da Dakar nije jedan klasični sport, to je način života i jednom kad otiđete na Dakar i vidite da je to nešto što vas zapravo privlači, to je to nešto što vam zapravo znači puno više od samoga sporta. Jednostavno svaki put, svake godine kad niste prisutni na utrci ste zapravo prisutni duhom tamo i poznate te ljude i jednostavno svaki put sanjate da ćete imati bolju ekipu, bolje auto, znači bolju pripremu i sve nekakve stvari koje ste eventualno propustili u proteklim utrkama. Preći rutu dugu više od 9000 km u 16 dana i 15 etapa po pustinskim dinama i blatu nije nimalo lak zadatak. S ovim zahtjevnim ispitom za vozilo i natjecatelje pripreme i novaca nikada dovoljno. U realizaciji čitave manifestacije sudjeluje gotovo 6000 ljudi. Medije predstavlja oko 1000 novinara, a uz sudionike u pratnji sudjeluje više od 4500 različitih vozila. Da bi tim uopće funkcionirao na utrci takvog tipa, morali bi imati zapravo uz trkaće vozilo u kojem su natjecatelji, znači vozač i suvozač, morate imati bar jedan prateći kamion koji nosi rezervne dijelove i koja je nekakva brza asistencija. On po pravilu treba voziti u utrci, znači mora biti registriran kao trkaći kamion. Treće vozilo koje bi trebali imati u takvoj jednoj ekipi organizirano bi trebali imati asistentski kamion koji ide okolnim putem, odnosno kraćim putem, koji vas od starta na startu etape dok vi obavite svoju kilometražu koja je prilično veća nego asistentska ekipa. Oni vas moraju dočekati, znači moraju stići na cilj etape i pričekati vas sa pripremom jednog servisa koji u principu traje cijelu noć. To je, znači, u toj posadi su ne samo vozač ovog kamiona, nego i mehaničar, električar, limar. Naravno, to je recimo nekakva minimum onoga što bi zapravo trebalo imati za Dakar. Mi prve 2 godine nismo imali apsolutno nikoga. 1976. godine Thierry Sabin jedva je preživio jurnjavu svojim terencem po Sahari, a već samo godinu dana kasnije osmislio je prvi Rally Dakar sa startom u Parizu. Nedugo kasnije sudionicima svoje utrke poručio je: još imate vremena odustati, kasnije povratka nema i nemojte poslije reći da vam nisam rekao. Znakovite riječi legendarnog začetnika i dugogodišnjeg organizatora dovoljne su u ocjeni težine sudjelovanja. Jer ako uzmete da je recimo samo dio koji se vozi kroz Mauritaniju dugačak nekakvih 5500 km i da je to pretežno 95% ovoga utrke u Mauritaniji je pijesak, tako da je vi zapravo kad krenete na jednu od etapa oko vas, ne znam, u okolici 300, 400, 500 km nema jednostavno nikoga, niko tamo ne živi i oni tamo koji žive totalno nama čudno ne. Dakar je vjerojatno jedina utrka na svijetu koja obuhvaća više kategorija vozila. To su motocikli, kvodovi, kamioni i naravno automobili, koji se pak dijele na nekoliko podkategorija. Znači osnovne kategorije su T1 prototip automobil koji je slagan ručno, koji nema neku serijsku proizvodnju, znači on je napravljen baš za takav tip utrka. Druga kategorija je T2, znači serijski automobili, to su automobili koji se rade u većim serijama, tipa klasično, na primjer Toyota Land Cruiser je serijski automobil, ali onda kad se slaže za utrku, onda je on posebno slagan, ručno slagan, posebno karoserija, posebno šasija, posebno motor, ovjes, mjenjači i sve ono što pripada. I treća kategorija su automobili koji su s pogonom na 2 kotača. To je posebna kategorija da bi se na neki način mogli na kraju utrke
ocijeniti i njihov doprinos, nije isto kad imate pogon na sva 4 kotača ili pogon samo na 2 kotača. Zbog terorizma u Mauritaniji i opasnosti za sve natjecatelje, 2008. godine najpoznatiji reli preselio je s afričkog kontinenta na tlo Južne Amerike, odnosno u Argentinu i Čile. Dakar je malo izgubio na svom nekakvom prvotnoj ideji, zamisli Thierry Sabina. U Južnoj Americi je utrka dobila nekakvu svoju drugu dimenziju, iako je naravno izgubila opet na tome, jer tu sad se postižu dosta veće brzine s obzirom na konfiguraciju terena i utrka postaje više klasični reli, a manje reli ride. Hrvatskom timu posebno je draga Fair Play nagrada na utrci 2004. godine za pomoć suparničkoj ekipi koja je doživjela nesreću. Unatoč velikom zaostatku zbog pružanja pomoći, u samo 14 sati prevalili su čak 1600 km i uspješno stigli na cilj etape.